Cheetah Magic. amaboko hejuru twese muri ready ko tumutse sasa mbere yuko dutangira hari icyo nshaka dukora sibyo ndashaka ko twereka urukundo papa wacu wadukoreye ibi byose sibyo ina amadope yanjye mwese mwese ina amadope hejuru ruguru sasa tugaga mukameze gutya ibumoso gake iburyo left right kwanza kavuga ko twese ina drop it out man. Okay. No, tugiye guhera hasi. Kibanza Kabeza munsi y'isoko na Rubirizi miliyoni 19 kugera kuri 38. Bugesera miliyoni 2,800 Nyamata utombora ikindi ishyura mu byiciro na miliyoni 6 Maranyundo bigereho na Marshall Real Estate. Cheetah Magic. Reka tubasuze kandi tubifurize kumererwa neza nguhaye ikaze nanone ikaze kuri Cheetah Magic. Nizere ko umeze neza. Wowe udukurikiye wowe ukurikira Cheetah Magic abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda nguha ikaze mu karere ka Huye intara y'amajyepfo y'u Rwanda. Ni umwanya mwiza cyane, umwanya ukomeye cyane aho abanyamuryango ba FPR Inkotanyi babukereye guhera mu masaha y'ijoro ndetse no mu rukerera kugera n'aya masaha bagikomeje kugera hano kuri site iherereye muri ahitwa Huye Public Parking cyangwa se hafi na stade y'akarere ka Huye. Tubahaye ikaze rero, nitwa Julius Cheetah niyitegeka. Uyu ni umunsi ukomeye cyane, abaturage by'umwihariko bo mu ntara y'amajyepfo mwabonye ko umukandida wa FPR Inkotanyi ku mwanya wa perezida wa Repubulika yiyamamarije mu karere ka Muhanga, yiyamamariza mu karere ka Ngororero, yiyamamariza mu karere ka Musanze na ka Rubavu. Bivuze ngo uyu munsi hatahiwe intara y'amajyepfo. Mwamubonye i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi rero abaturage b'akarere ka Ruhango, abaturage b'akarere ka Nyanza, abaturage b'akarere ka Gisagara, akarere ka Huye, uyu munsi n'ibyishimo bikomeye, tutibagiwe n'abavuye hanze y'u Rwanda
abaturutse mu mujyi wa Kigali, abaturutse Kamonyi, abaturutse mu burasirazuba n'ahandi hatandukanye. N'umukandida ushyigikiwe n'abantu benshi, urebye hano duherereye ukugera hari inyuma aho mvuga n'amaso yanjye atabasha kureba neza. Aba bose ni abanyamuryango ba FPR Inkotanyi baje gushyigikira umukandida wabo Paul Kagame wiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika mu matora ateganijwe ku itariki 14 n'itariki 15 Nyakanga 2024. Tubibutse ko ku itariki ya 14 hazaba amatora ku rwego rw'abantu baba hanze y'u Rwanda, by'umwihariko bazatorera kuri za ambasade, hanyuma abatuye mu Rwanda bakazatorera mu Rwanda ku masite atandukanye guhera ku rwego rw'umudugudu kugera ku rwego rw'igihugu ku itariki ya 15 Nyakanga 2024. N'umunsi uzaba ukomeye cyane, ni amateka akomeye cyane, uzatore utore neza. Turaza rero kubagezaho iyi nkuru mu buryo burambuye. Hari abahanzi b'ibyamamare, hari abazwi ku mbuga nkoranyambaga, hari abaturage b'akarere ka Huye n'ahandi hose nagiye mvuga, tutibagiwe n'ibikorwa biza kubera ahangaha tuza kubagezaho kuri Chita Magic. Tubahaye ikaze. Indirimbo iragira iti tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda turugire nka paradizo ku isi hose. Ikaze mu kiganiro cyacu, iyi ni Chita Magic live i Huye mu ntara y'Amajyepfo. Zamura Madarapo! Zamura Madarapo! Amadarapo!
tugiye kubagezaho rero abanyamuryango, tugiye kubagezaho umuhanzi mukuru urasobanutse kandi urashoboye, ntituzaguterera mu gutanga umwana wacu imbere. Thank you.
Mwanazara we Wishimye Mutamura turabe Zamura badara panyu Ibundo Ibumaso Ibundo Tugira kwanyira kwakira abandi bahanze mukura kire Zamura bizi Maria Zamura mese amaboko hejuru twese muri ready ko tuko sasa mbere yuko dutangira haka nshaka dukora sibyo ndashaka twereka urukundo papa wacu wadukoreye byose sibyo inama y'apenje mwese mwese inama y'apenje ruguru sasa kagame kameze gutya ibumoso gake iburyo left right kwanza kavuga kwa twese ina drop it out man
Abanyarwanda
igihe gahunda ziba zirimo zisoza abanyamuryango basubiraho baturutse. Here I come.
Kiza Magic.